Ал эми сиздердин алдыңыздарга баш байге 1-чи орун, 2-чи жана 3-чү орун үчүн айтыша турган акындарды упайын айтып алдыңыздарга чакырып коелу туугандар. Финалга чыккан акындарды бир дүркүрөтө кол чаап тосуп алалы. 74 упай менен сиздердин алдыңыздарда Мундузбек Усупбек уулу. Жана ошондой эле 74 упай менен мына бүгүнкү айтыштын көкүрөк күчүгү Темирбек Матыбаевди алдыңыздарга чакырып коелу туугандар. 78 упай менен сиздердин алдыңыздарда Асылбек Маратов. Жана ошондой эле 80 упай менен сиздердин алдыңыздарда Болот Назаров. Bir jup Asılbek Maratov menен Болот Назаров, bir jup Мундузбек Усупбек уулу менен Темирбек Матыбаев. Анда Мундузбек менен Асылбекти бул жака чакырып коелу, кимиси баштап берет айтышты, ошону тактап алалы. Бирден. Асылбек, бир. Биринчи jup сиздердин алдыңыздарда Мундузбек Усупбек уулу жана Темирбек Матыбаев. Кол чабуулар болсун туугандар. Жакшылап сүрөп олтуруп бирели, анткени мына ушул айтыш менен ким баш байга, ким 1-чи орун алат чечилет. Балдарды бир кызуу сүрөйлү, айтышка 20 мүнөттөн убакыт берилет. Кол чабуулар болсун. Halkım men dağı tolgondum, Moğol tökmöynime köbüs bugün törüne çıktık joldordun. Tör takım bolup tandalı, tör takım bolup boljondum. Bul tüşüm bücen ömün bir tüş bolsa gelbey doygongum. Men ırksızdı jakta vırdabay, ınkılavırın tındabay, Aşkende ırpiri koygan talap var, ırma çırdı çulgabay, ıplastardı gep kılıvay, ırçının jolun bulgabay. Irımdı kılıp ak kalpak moğul ırıstun elge bulgalayım. Kağılayın da caninim, kazalın ırı barinim, Cılığını bağıracaktırat, Cılandı iyinden çıkarıp cıluu söz mundun askılat. Başbakan keste cıluluk, bağbanlar cırgap katkırat. Darkan gündün ile bir daraktın gülün aşkılat. Cıl kayak tepçü kıştı da negizi cip cıluu merim caskılat. Alaşıke makın aktanday, Alp sana tırgın keneken, altınken kumtör makmalday. Bir gitep bolson aşıkem,
Bir darak bu ekövüstey yaştan, bir barak ekövüstey yaştanday. Men anın sanat dep tögöm jamagın, Yurttaşı menim senin da bugün yurt kırdı maksat talabın. Bakılda gezek bereyin bayanın zalkar babamın. Kırgız el jut sınırda bir kımızın sendey savanın. Tolgonup turgan wagym. Ebi mına 4-3 çykdyk finalga bayake başkalardy jandatpaýyn. 4-3 ele galypmyz 45-nji soguşdan ok diýip galgan sabratlar. Managa kızıldı giysen jaraşkan, kızılıp kızlar garaşkan. İlgeri Kırgız aytjele kızıl giygen kız istegendim belgisi. Agayındım elimden sizge başbaygeni gelip durat bergisi. Handa tögülüm, kalkım tögülüm. Elmirbek ustadımdan kiyinki men rekord koya turganday görünüm. Buna gezler gelgen turbayby birim birin doyunjölöşüp. Ebi bayake mınan eköz, adır mınan oylusun. Sayasat degen bala var, çala oldu sayasat. Beşinden dale çıkmagan, bala oldu sayasat. Ak emesçe karames, çala oldu sayasat. O yokluk jürgün talada, tala oldu sayasat. Birok sayasattan 90 ese jogoruna, bugün aşkemdin aytsak jaraşat. Gördümbü, men dağı turan bayake bulu düşümbü cevömümbü. Oy gece tanda oturudan aytdelem, jaş gezimde sahnaya çıksam decelem. Buna sahnaga gelgendom uwagym, haldın usta bayake, tolgonup biraz turamın. Buna oy bayake, eger men jürek bolsam egerde, sen bayake buna borumsun. Sence men aşayın, sen ölme men jaşayın. Eyvallah. Buna oy sahnada turuşat akınlar tiyakta, 4-3 çıktık bayake biyaka. Judayam kattan akın ekensin, murda jürdün ele kayakta. Yengilsek bir gün enge biz, jengilsek bir gün jenge biz. Karıskan alsak bir ödön kaytarıp kayra berebiz. Üyden çıkıp göçögön üyge kayra gelebiz. Alemi mandayga jassa jaratkan, maralsız kalat tördele. Arkarsız kalat beldelen, akkuusuz kalat göldele. Akdansız kalat jerdelen, altınsız kalat kendele. Al önördüm pirin aşıkem, mal öçpösöt boldu jergeme. Geçeki 4 akın hazır 40 boldun aşıkem, tör ölüş üçün öldele. Kağılayın caninim, sen hazır sayasattın, ırgıldın, sayasattı sırgıldın. Hazır birliktekiler çuğ salıp,
Birlikte kılar kangan attın birimdik durat tuş alıp Haların içine eldin çuğ salıp İçi ölsün de birliktin dişine usalıp Ağa gün güve bilsek biz anıp Günüge görüp çır çatağay gündünde mumun uzarıp Uyalganınan geçimden uyağa giret kızarıp Haların calan birliktin ensep duruşat Birlikti bilmey birlikte birbiri menen uruşat Anan tokto boy sayrap çıkkanın totuğuş kılıp tınışat Sonundun barın kurutat Son barın kılat dep koyu anan som üçün barın kılışat Akkomuz karmagandar var ayıktır adamdı. Nağaşralın ataus gelecekte onun için gen kılıp çapkan kanaldı. Buna oy bayake seni burada görmegen elimiz hazır görüp tangaldı. Buna kuvat degen ağam var al cumgaldan çıkkan çalgız akım memindep cürdele. Emi bul bayakem cumgaldım mınan elinen cumgaldın dojerinen Bayakem menen candaşı vırdaylın andan emimmin Hırdasak bayake bolu aşıralardan siyaktı Hırdavasak egerde biskele ololu yaktı Buna bağırındın gönlüm örgöz osanayım Bir gelde tördele tökmü kalkanda Elimiz bolu varmanda Elmirmek o cenişbek gelip caradamga Sadık bayakem baş bolup ülgüsün bergen baldarga Sadık bayakem buna key Aydış bondun düktөгөн Handan beri karasam aklınlar çıktı yüzdөгön Bunda yakın çıkart dep Ağayın elim düktөгön Eğer kasım buna key Elmirmek menen demirmek Kızak durak mecindep Ben dağı capcaş balamın Gelecekte buyursa Dalayak batan donalamın Aldına geldim kalayak Olturgan moğul el üçün Baş baygın emes bayakem Mağan ah batağım bat men üçün Kunduzbek Usupbek oğlu 77 upay, Temirbek Matıbayev 76 upay. Андемесе сіздердің алдыңыздарға финалға айтша тұрған кейінгі жүкті алдыңыздарға шақыралы. Қара кит Болот Назаров, Болоттың атандашы Асылбек Маратов. Қол шабулар болсын туғанда. Ақындарды урматтылық көрсетіп çıkar çocuk oldu. Emin alacağı olsun tamaşan akındık kepke caraşa. Akınlar ergi vurda
Алдасаң ел болот дейт го тараза. Манастын эли барсың бұңы маселе чечкен борбордон. Улуу кыргыз барсың бұң умный шөтчүк колдонгон. Ой, ушуну айтып койсом деп менде дагы ой болгон. Уялбайт экен тияктан ушинтип элди койгондо. Болот досум жанымда, бүгүн айтыша турган чагымда. Айтор кайсы жерде жүрсөм да, сары деп мага тийишкен. Ала досум келиптир, Капталымдан койгулап бүгүн кара досум келиптир. Бирок кагылайын жан досум ой, сенин каралыгыңа тийишпейм, каалаган сөзгө киришпейм. Мурдуңа деле тийишпейм, сөзгө киришпейм. Андан көрөң экөөбүз тамашаңырлар жанатаң болуп эле жатпайбы? Kuluna kalkındın tolu bile жатпайбы? Abirok el çöntөгün tiyerden tolu bile жатпайбы? Davlenyası götörlü eldin jürögün oru bile жатпайбы? Andan görüngö köbüs dosum maseleň aytıp keteli. Talaylıň eliň turganda bugün tamaşaň aytıp neteli. Oy, ayta berseň tügönbeyt, hazır narkı jok. Narkı jok adam köpöydü. Jumuş izdep jol jektep barkı jok adam köpöydü. Çümkönüp kara çüpürüp saltı jok adam köpöydü. Jazalmanam alışıp dankı jok adam köpöydü. Alamdyňy berseň toy bolan, bulat alkı çoň adam köpöydü. Barakende. Aldanıp kırgız atabyňy yazır azapdu, içip jegiçke. Aldanıp akça töleşöt akıldyň esepte giçke. Al turgay gebir jarandın, aylığı jetpey turbaybyň alarga maası gepiçke. Ay sayın oğru gelgensi vak kagaz turat eşikte. Emin al sayasat degen turbaybyň, oy bu sayasat degen doy. Burganak sasıgan işke çulganat. Kırgızga süylep jakşyleň alar kızmatka barsa bulganat. Aldasaň eldiň utuşap, aldabasa kurgalat. Ayabay ele jeşdiňoň alar el rısyn julmalap. Hazynaga kol salıp kançalagan puldalap. Anan elden kaçıp jönöşöt ay, bulut eki kolun bulgalap. Yıldızdıň akınası kem, yıldızga tete aşikem. Türülüp bulutlar getet, birok tübölük jaşayt adakem. Jana jaş bala menen çyktenek, kara kit dojol deşdi bop, köpkömbödü ıngayga. Kuvada şıvırdagan kurdaşın jakşymındayda. Anamma senden aytkın dedin mi? Ayt desen asken aytamın, ben kabul aldım gelinde. Handa gaysın
баштайын ар кайсың ошол жерлерге урулгандың айтсамбы түскел атып жолдордон бурулгандың айтсамбы кой терисин жамынып кубулгандың айтсамбы же чала сапап битпейик чоң үйлөрүбүздө көбөйдүң ошондой курулгандың айтсамбы ой азыр мыктары кыйша курулуп бизде мыйшайып турат курулуш 90 сомдук материал 9 сомго кубулуп топтойуп кетсе кокустан тосмолору жулунуп азыр айды жапкан имарат араң турат ыйынып кыйлага турчуң имарат кыйлага жетпей жыгылып самандан салса кошойлорой сарыгыш арматурадан аске сала албай койдук кырылып болбосо чынардын бутактарына аске чымчыктар салат уяны ыргалса бутак шамалга ыргыбай түйү туурабы ал эми ак цемент кара цементтен адамдар салат уяны алдыңкың этаж бүткүчөң үстүңкүң этаж кулады ой айкуштум деп шерденем бирок арданамын эмнеден чымчык устаң усанат аске тумшугу шилекей менен чыйрак устаң усанат эки кол сварка менен көрсө чымчык чабылбойт турбаймын ай элим чым пейил кетсе пендеде деген чаңдаңып замандар берет калыспа кыйынмын деген кумдаңып бирок кылымдар берет калыспа өспесен 100 жыл мурдагы өчтөрүн ойноп кектешет өсчүң эл 100 жыл мурдагы мынан өткөнүн ойлоп эстешет бириксек бир түп чынарбыз бир десек бирге көктөсөк бөлүнсөк көп жал бөрөмес ой элим бөлтүрүкчө да жеп кетет Sen kuruluştun ırdadın Arzan bolgon tetigi kubuluştun ırdadın Elimde bolgon azırkı buruluştun ırdadın Azır elita dev alışıp etaş salışıp Kampaniyalar çaştan köp Karabaytalar ellerge karabaytalar yerlerge mıyzamdı usup salışat karabaytalar mellerge ey oşolardın barısın koşup kettin termege Bırak baktulu kırgız kalkıbız batırda jüröten nege ey mına kırgızdın aytıp göy sen boldun bugün döngörnögüm Görse baktıluu kırgız turbaybın Oy silerge kalabаймын домуңгайга Geçe kaluu güçü barında Kalmaktı sürgön güzellik Kanman astım urfaga Kala görgöt güzellik Belinde güçü barında Bejindi sürgön güzellik Berenindin urfaga Betine görgöt güzellik Al vakta tuğanlar İlkerin akbaldan özün aytkanday Jalpı jurt uşul karasam Jaldanıp jürüp kayran el Jabıgıp jürök tonolop Kul bolup jürüp karachıp kutu kaçıp toy jogolop
биз ошондуктай болбостон ынтымак болсун калкында ынтымак болсун жалпында ырыстуу турмуш бар дешет ынтымактын артында биримдик болсун жалпында биримдик болсун калкында бир кызак жашоо бар дешет биримдиктин артында ошондуктан элимде ырыс болсо болгону ынтымак менен ар качан туруш болсо болгону эл кагылайын болотум ой айтышам деп калыпсың харакетти кеп кылып кара досумду мен дагы какшайын андан кеп кылып адырга чыккан жекендиң артынан куусам жетембе аңырайган болотту бүгүн аңтара салып кетемби айттың оңаске жакшы кеп айттың оңаске дой татту кеп талай талктын алдында такында алган бараңдармында кагызайын наске татаралдың башбайге мага карматып турдуң атбайге көк алдың досум башбайге мага көрсөтүп турдуң атбайге ой мээримди катың иштетип бүгүн мен берсем дейм атбайге андыктан элим алдымда бас элең айт деген соң бас эледен айтайын айтпай кантип кайтайын байыркыларды карачы илгерки биздин бабалар каруулары карышып калаң эти чайышып кабыргасы кайышып томурткасы майышып томуктары тайышып бубатын найза сайышып жылдырып айдап кетишсе жылкысын кайрып алышып байыркылар мекенин карагызып коргогон казыркынын карасаң казынанып коргогон казынаның атышып катпайлыгын чачышып каалаган жерге басышып якчаң үчүн турасаң мекенден аша качышып байыркыларды карачы мекенин калагызып коргогон казыркыларды сурасаң терагызып койбогон тоюна качан билбеймин топосунумду саз дүйнө толоону билбес жандарга толонбаган наз дүйнө жан дүйнөсү таптаса силердей жакшы адамдарга жаз дүйнө а бирок акындарга ыр дүйнө аксымдарга чыр дүйнө акындууга сыр дүйнө акылсызга кур дүйнө акчасызга пул дүйнө адабиятка ый дүйнө маданиятка муң дүйнө ойлоп турсаң асыке оюң чагандай шул дүйнө түпкүрүнө түшүнсөң түрмө тура бул дүйнө анан аягында кеп айттың ой адырга чыккан жекенде анда жапсарга чыккан жекенде жарышсам сага жетемде жанагы деп жалпыйта коюп кетердиң ой аске жалп берип уйтап өтөмбү сабалап көрөйүн болот тозуң карачы маселенин баарысын айтып ырдап жатасың каймагын ырдым биерде халкы ырдап жатасың сарсана кылган дүйнө саясий күчтөр арбыды аламат кылат деп айтат адам пейилинин сардыгы токойдой пейили тар заман чоңдору дейнап жарзыгы себетейдин уркагы сектага башын малдыбы кикат кылат элем деп жиңди болуп калдыбы адыр кестин карасаң кайып өлөмдү багам деп 3 сом болсо да табам деп канча мигрант кайтып өмүрдөн халкыма салды кайгыны эл ырысын арчыдың эл өкүлдөрдүн майлыгы пайдасын элдин арчыдың азыр паракорлордун майлыгы айтору түзөлүп кетсе болгону түптүү кыргыз тагдыры оңолуп кетсе болгону ордолуу кыргыз тагдыры илгери кулу бийи белгисиз кулунтайы мингисиз жүрүшүбүз бир эле күн түшсең элдин башына күйүтүбүз бир эле мүркүндө жүргөн кезде даң үлүшүбүз той бир эле үзүлбөсүн деп ынтымак үмүтүбүз бир эле азыр 6 десем жаңылам 60ка бөлүнүп абирибиз төгүлүп кыйсыпыр жашоо майынан кырсыкка дагы чөмүлүп анткени атасы болсоң атеист апасы болсо сектада абаласы болсоң мусулман биз болдук болотун бир заматта бузулган кайран кыргыз карачы касиет кутундай учурган ошолордой болбостон дайым бир болсок деп тилейли ааламга чейин атыбыз күн болсок деп тилейли эл жапсарга чыккан жекенде болот жалп берип буйтап кетербе андай кылсаң болотум ой буйткага чыккан жекенди буудан болсом жетем
kaçıp getir de seni buttan çalıp ötembün. Yemek kağıdayım doyası ki hazır cemaatlarda köböydü jaratkandı talaşkan başlar jaylay tadaşkan görüngen dünyerçidik biz görüngen Albay Manas'tan sen aytkanday janağı atası sende çalıngan apası kres tağıngan dadası boyda başkanı batıştı göstöy çamıngan sezim taldı karındaş hazır sektalarga bağıngan evin oşodun barın aytkanda boronda tura taң sezim oroyup dilegim bizge balgonuna erçip tuğrasak dolanabızpı birdikte WhatsApp Facebook'tan da boktошуп jastık birimizge maniker binsek bir gezden oy kalkın manitor mindik bu gezde oy ana tektirge çıkkan cekembe oy temizsem bu gazetembe bu tuman çalar gezinde ben bunun артынан ötüp getembe Oy aytışat desem ele sen dağına oylorun batpay taşıgan aytış albay sen menen men bola toksoyum jaşıgan oy maselelerdin ırdadın sen dağı bola el içinde köp жүрüp ne bir nerse jıynadın hazır ilgeri tündük düştük bolçele hazır partiya bolup bölünüp anısın az gelgensip tilge dağı bölünüp dinge dağı bölünüp dilge dağı bölünüp kara giyim çümkönüp hazır karaylap turat gelecek kaydağılat bilbeymin kalpak menen elecek hazır assalamu aleykum dep aytsaң İslamist radikal dep oyloşot arıbaңыздар dep aytsaң tengirçi dep boljoşot bирок Kudayыбыз bir eleң oy barыбыз жүрөктөн дайым сыйынгандан бололуң oy жакшылык аңар качан дайым жыйылгандан дой бололу азыр сүннөт кийим кийсе да бузулгандар көбөйдү айрыкча кыздар бузулду бузулганда да кутурду көпөлөк кыздар көп жүрөт көрүнгөнгө өптүрөт жабыгы учуп чыкчыдай жанына турсаң 4 мүнөт ey андай кыздарды өр турмуш абдан кыйнады а бирок ошол кыздардын бир келген эле кишиге бир нече жолу таанышкан семиз чоңдор дагы бар аларды семичкадай чагышкан секелек жапжаш кезинде алар секонд хенд болуп калышкан ой жетембиң эле жетемби көктөөгө чыккан жекенде көркөмдөп куусам жетемби ардактуу сөздүн арынагын айтышкандан талбагын артыма өтөм деп атып болот артымда калып калбагын Asılbek Teycan dosum mınan Arıstanbek'tin urpağı Azırkının şumkarı Bolbosun azırkının tulparı Gezeti gelip turganda Senin benim bir katam Gelip durak çurkarı Ökümüz mesele aytıp jakkanda Manastın elin utadı Oy asıge Emi tamaşadan salsak mı Kayırgan uşul halkımdın bir gömülün açıp alsak mı Aytışar bolsoň anыңdayt, aytışbas bolsoň munungdayt, art jagym bir top kuyundayt. Aytor, sen de maselenin bir katar çet çakasyň çoyupsuň. Kıyar bagyn aske, kız
Kızargındayım oňupsuň. Men uşunday kadırım bilgen baldargan oy, halkım kara koydoy joşmudi. Kara koy bolam dep atatoy, andan aldıma salıp aydayın. Kara koyduğun anda mesemen tayak menen çavayın. Karışkır olup bolottu bugün kardın jarıp salayın. Haydır canakı sen aytkan oşol jekendige jetsen de karışkırmın dep jatat. Men da kalagan oydu eksen de börü olup kubulup bögüp gele jatkanda bürküt bolup asmandan bunu bügövelip getsem de. Bürküt bolup can dozuma tomoğuğa baylandı. Argaysının aytasın ayabay başım aylandı. Bürküt bolup gelatsan tappay, karı olup men getsem tappay kalbam aylandım. Oy bürküt bolsam un bala menden zor bolup koysa bolboyma. Baykabay tarımın det kolum menden çoğ bolup koysa bolboyma. Bürküttü kolga düşürgen jok debese bul askem tor bolup koysa bolboyma. Eli kağlayın bolotum oy, aşıralına tandı bir asırdap geteli. Ankenin aşıkem degen aşıkem akındardım baş eken. Ököbüste yakındar alakından pas eken. Aşıkem de yakındar 6 gündük ömürdün ayava elden az eken. Bırak kağlayın bolotum, tor bolsa meyli tor bolom. Or bolsa meylin or bolom. Sağa kanday bir aytışsam bolotum, aytçınan kanday oň bolom. Sen aytıp görçü bolotum, men andan kiyin oňdunam. Canakının ulaydı bu düşten keyin tor bolup hasıkem bugün netkensin komustu olma çetkensin tor bolup sen jatkanda men tarı bolup özüngдөй takalmay ötüp ketkenmin. Ağlaydın eldi toyguzup anan taşkada jaydap öskönmün. Жиынтықтап Асылбек'e. Tarı bolu bir davay, tamaşagan ötpeysin. El gömülün aç deysin, tamaşadan tötpeysin. Жалка болду жаштарга, жалгон менен сүйлөшүп. Жеңил оболурдасаң, жер тепкилеп бийлешет. Ак калпак элдин барысы, айтыш сүйөт башынан. Элди көнөр айтышка, бүгүн элдин барын чакырам. Эй, атаң барбың, апаң барбың, айтып койчуң айтышка. Байкең барбың, кекең барбың, айтып койчу айтышка. Аксакалдар кыргызда, ата салтың бүтүндөй. Орус чалыш балдар бар,
ақындарға түшінбей өліп бара жатса да қырғызша сөйлеп үзілбейді. Ей, білген бар ма, білгіс бар ма, айтып қойшың айтышқа. Қырғыз бар ма, киргиз бар ма, айтып қойшың айтышқа. Мен сенген чоңдор бар, менде дағың ой турат. Папкелерін чөнтөгін, алар пара менен толтурат. Қазыларын қалдайтып, казинодон олтурат. Санасы жоқ алардың, саунадан олтурат. Ей, байлар бар бұ, чоңдор бар бұ, айтып қойшың айтышқа. Күберін атыр қашын бар бұ, айтып қойшың айтышқа. Жаштар чықты жары салып, бары бірдей таш жарып, сансыз чоңдор жүрүшөт, саясаты баш жарып, көп айтып акындар, көзү үстү жаштады, көк үй менен ак үйгө муалим болуп баштады. Ей, ерлер барбы, мерлер барбы, айтып койчум айтышка. Депутат барбы, министр барбы, айтып койчум айтышка. Майда чүйдөң айтпастан, ачык элең айталы, өкөбүстү карачы, элдин бары байкады. Кыргыз элин каржалып, кыйлаң элден карыз алып, агайын элим келгенде, алайынчың арызданып, ачык айтып көрөмүн, атып салсаң өлөмүн. Иттей сонун өстүрдү, алар ичип жеген өнөрүн. Ей, налог кымбат, свет кымбат, айтып койчу чоңдорго. Birin-biri qamaşat, el doylu boyalarım, euro dollar talaşat. Meyli birin-biri soyuşsun, milyondorgo toyuşsun. Karapayım kalkımdı, jön-jayına koyuşsun. Mekin gerek, өлkө gerek, aytıp koyçu çoңdorgo. Tutmak gerek, aytıp koyçu çoңdorgo. Kıykırlay düştük sündük dep, kıykıralı birdik dep, kıykırbayın arın hoştuk dep, kıykıralı dostuk dep. Ey, ulu kırgız, bar bol kırgız, yaşa kırgız tüyelip, altı gündük kayıbıl ömürden arandaşpay жүрüp. Barakende. Kısqa gayret bolup. Çoңдорго, ұрығындарында қазір жашаймын көп, келбеймін бұр-бұрға. Емің азын олақ болса да, асы кемменен жарышып, асы кемменен қарачы, бақайды жерге малышып, ұяқты жерге сайышып, қағылайын насы кем, өзіңменен келгенде, айтышып көрсек күткенде, шаққан балтаң өтінді, шақырлы оның ташына, елері келіп не кетпей, адамзаттың башына, қайтқан дұшман дұс болып, қайра келер қашына, шымың олса құлмағын, шымың қылсаң ашына, азырқыларды қарасаң, сен айтқандай ашыке, екекіден алышты, екекжеңден алышты, елді ұнытып қалышты, алелі қалқына ұшыл азықтай, қару сұңғылған қазықтай, оңылығы детмек маданият, ұшыл оны өле болса садықтай. Елің аскенменен келгенде, аскен айтышпай сақтанасың ба?
айтышып кетсек асыке еді қапталасыңды бірақ асыкемнің жанында елім тұрса дем беріп елім менен қарача ең асыкемдей жергетіп мынан ашырағың атамдық аяғында айтсыз айтып бүгін кетпесем ақындығым бекер бе ашыкемнің даңқына айгүн жұлдыз жетер бе анткенің ошол ашыкем ел içinde сынданып ел оғында ырданып емгектері жыйнанып жатқан емес қырданып жаңшаған екен шыңданып ашыкем жашаған емес суыл үшін қычыратып үй салып жашап тұрың ашкем шынында қылымдарға үн салып Çok rahmet. Asılbek Maratov, Bolot Nazarov araşını bildirev, bir türkürögü qol çabı Mana ke. Бұракелді, елдің көкірегіндегі, көдіндегі ел күткен сөздер мықты ойлар айтылды. Андемесе финалдық беттеште бұға чейін айтышқан ақындардың ұпайын айтып қойылу. Болот Назаров 79 ұпай, Асылбек Маратов 72 ұпай туғандар. Қол чабылар болсын. Bir дүркіреді қол чабы қойылудағы. Андемесе сахнаға бүгінгі айтыштың Қалыстар тобын сахнаға шақырады. Қалыстар тобының төрағасы Қырғыз Республикасының президентіне қарашты мемлекеттік тіл бойынша ұлттық комиссияның өкілі маданияттың отличнигі Алы Молдоханов ағауыз. Қырғыз Республикасының маданиятын емгек сіңірген ишмер ақын Қарбалас Бакиров ағауыз. Қырғыз Республикасының ел әртісі Тоқтоғыл атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Саламат Садықова жекеуіз. Жүсіп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университетінің мемлекеттік тіл бойынша проректоры, филология илімдерінің докторы, профессор Садық Алахан ағауызды. Қоғамдық телерадио корпорациясының башқы директорының орынбасары, Қырғыз Республикасының маданиятын емгек сіңірген ишмер Қайрат Иманалиев мырзаны, және ошондой эле Жүсіп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университетінің аға окутуучусу, адабиятчы Улан Турдалиев мырзаны, Бибисара Бейшиналиев атындағы Қырғыз мемлекеттік маданият жана искусство университетінің салттық музыка жана фольклор кафедрасының басшысы Манасчы Самат Көчөрбаев мырзаны, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси, Айтыш коомдук фондунун тең төрагасы акын Мирлан Самайкожаны чакырып алууга уруксат этиңиздер. Жана ошондой эле бүгүнкү айтыштын кадырлуу коноктору, мына акындардын демин, ақындардың кебін сүрөп келіп олдырған біздің қадырлуу конокторубузду кайрадан сіздердің алдыңыздарга чакырып алалы. Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Садык Шернияз мырзаны, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ырыскелди Момбеков ағабызды бір дүркүрөтө кол чабуулар менен тосуп алалы туугандар. Мына ушундай каржалык турган заманда акындарды колдоп сүрөгөн ардактуу эр азамат уулдарды бір дүркүрөтө кол чаап тосуп алалы. Батаңыздар болсун агайынжы. Андемесе сиздердин алдыңыздарда бүгүн бір кызуу айтыш куруп берген Кыргыздын эртеңки келечеги, Кыргыздын ашыралысы, Кыргыздын тууганбайы, Кыргыздын эстебеси, Кыргыздын жаштары алдыңыздарда кайрадан 16 акынды чакырабыз. Болот Назаров, Кадырбек Бейшенов, Асылбек Маратов, Элмирбек Иманалиев, Мундузбек Усупбек уулу, Алтынбек Ахматов, Мундузбек Борончиев, Темирбек Матыбаев, Мырзайым Айтымбетова, Ахматбек Султан уулу, Нурсултан Малдыбаев, Акжолтой Канат уулу, Нурсултан Иманбеков, Арген Биймырза уулу, Изат Айдаркулова жана Эламан Келдибекова. Кол чабуулар болсун. Халықтар құрамының төрағасына екі сөз берелі ағай, айтышты бір жиынтықтап қойыңыз, анан байгелері тапсырағы сөз беріп тұр. Ашкем 50 жыл бойы елін жырғатып, қонатып ұрдап берген екен. Бүгін ошо үшін 90 жылдығында біз менен қоша қалыштық қылып, анан ушул бүгүнкү Ашкем 90 жылдыгына келген бүгүнкү көрүүчүлөрдү
çoğun rahmet aytlarlar. Ana gördüğünüzler öte köp kuvantkanı 4 yıl akınızda turşular. Bugün oşol 40 boluptur, 40'a geliptir. Janağı 13 yaştagı taygınanlar bugün aldığa çıktı, ozup çıktı. Demek bu önörümüz ölbeyt, öçbeyt eken. Anan albetti, dağı bir jolu. Uşul önördü, kuvatta, kurçutup, sürüp жүрген Sadık Mırzaga bugünkü şu yerge gelgen kalayıktın atынан, anan kalışlar toğun atından dağı bir jolu rahmet aytımız kelir. Azayımaya gidelim. Рашын білдіреміз, андемесе сыйлық тапшыру аземен баштайлы. Қызықтыруучу сыйлық жана 8.000 сом менен Қадырбек Бейшенов сыйланат. Сыйлықты Қалыстар тобунун мүчөсү Мирлан Самыйкожо тапшырат. Қызықтыруучу сыйлық менен Элмирбек Иманалиев сыйланат. Элмирбек Иманалиев. Жана ошондой эле кызыктыруучу сыйлык менен Алтынбек Акматов сыйланат. Сыйлыкты Улан Турдалиев тапшырууда. Жана ошондой эле сыйлык менен Кундузбек Борончиев сыйланат. Кол чаап туруңуздар агайын туугандар, кол чаап туруңуздар. Кызыктыруучу сыйлык 8.000 сом менен Мырзайым Айтымбетова сыйланат. Мырзайым Айтымбетова сыйланат. Жана ушундай сыйлык менен Акматбек Султан уулу. Ушундай эле сыйлык менен Нурсултан Малдыбаев сыйланат. Жана ушундай эле сыйлык менен Акжолтой Канат уулу сыйланат. Акжолтой Канат уулу. Кызыктыруучу сыйлык 8.000 сом акча менен Арген Биймырза уулу сыйланат. Арген Биймырза уулу. Жана ушундай эле сыйлык Изат Айдаркулова сыйланат. Изат Айдаркулова сыйланат. Кол чабуулар болсун туугандар. Жана ушундай эле сыйлык менен Элмир Эламан Келдибеков сыйланат. Айрымдар алмашып кеттирет, наркы бирдей артынан алмаштырып алат туугандар. Андемесе Урматтуу туугандар, акындар азыркы 8.000 сом биреле, бирок конвертте дипломдогу фамилиялар алмашып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бири-бирине Айтымбетова Мырзайымга, Мырзайым Айтымбетовага берип алат. Андан талаш жок. Баарыңыздарга жеттиби кызыктыруу сыйлык? Анда биз эми байгелүү орундарды тапшырганга өтөбүз. Сиздердин алдыңыздарда 3-чү орунга ээ болгон Кыргыздын таланттуу акындарынын бири Асылбек Маратов. 3-чү орун. Сыйлыкты Кабыздар тобунун төрагасы Алы Молдоканов агабыз тапшырат. Экинчи орун менен Айтыштын көкүрөк күчүгү. 3-чү орундун байгеси туугандар 30.000 сом. Бир дүркүрөтө кол чаап коюңуздар. 30.000 сом. Экинчи орун 60.000 сом менен
сіздердің алдыңыздарда айтыштың көкірек күшігі Қырғыздың келешектегі мықты уылы Темірбек Матыбаев сыйланады. Сыйлықты Маданият, мағлұмат жана туризм министрінің орынбасары Фархат Бекмамбетов мырза тапсырып жатады. Қол жаулар болсын, келешегі кең болсын. Кеп байке демес, кеп сіздердің батаңыздарда қол жауып өткөрөтөп қолдап беріңіздер. Андемесе биринчи орынды тапшыра турган кезек келді. Биринчи орынға жана 100 000 сомго ээ болгон Мундузбек Усупбек уулу 77 упай менен сыйлыкты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз мырза тапшырууда туугандар. Эми кезек баш байгеге келип жетти. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жогоруда айтканбыз. Баш байгеге демөөрчүлүк кылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши жана анын төрагасы. Сыйлыкты тапшыра турган Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков агабыз. Байгеси 150 000 сом туугандар. Сыйлыктын ээси Болот Назаров. Кол жаулар болсун. Баш байге. Жыйынтыктоочу сөздө айтыштын негиздөөчүсү мына ушул улуу өнөрдө улуулугун, бийиктигин көтөргөн Садык мырзага сөз берели. Урматтуу туугандар, биринчиден силерге чоң ыраазычылыгым айтмакмын. Силер баары айтыш өнөрү бар, силер баары кыргыз бар, силер баары кыргыз тили, кыргыз өнөрү кылым карытып жашап кетерине шек жок. Ушул Ашыкемдин жанына bir 20 жыл Ашыкемдин этегин кармап жүрүп калдым десем болот. Кээде азыр ошонун да пайдасы тиет экен. Ашыкем, Эстекем, Тукам менен жүргөндүн анча-мынча депутат төрагалар мен менен айтышам десе, аларды жеңип коюп атам парламентте. Анткени айтышып жүрүп көрүп калат экенсиң да. Анан алар дагы билбей кээде айтышып алып атат да, жеңилип калып атат. Бул жакшы жагы. Дагы бир жакшы жагы, Ашыкем ушул айтыш коомдук фонду түптөлгөндөн баштап келип олтурду, айтыш коомду түптөп баштады да. Анан Ашыкем 5 жыл, 10 жыл ушу жүрүп, ан бир күнү акындар айтышып атса, Ашыкем ойлонуп олтуруп туруп, жаш балдар айтышып атат. Анан Ашыкем не ойлонуп калдыңыз десем, Ашыкем мага мынтип айтты эле да, өзүнүн сөзүн кайталайм. Өзү жай сүйлөчү Ашыкем, билесиңер, жай. Анан Садык мен эми коркпой өлө берсем болот деп айткан да кишичи. Ошондо биз албетте мен, ой Ашыкем, эмне айтып атасыз сиз али 100-кө чыгарабыз сизди десем, эми ары күнгө Кудай берген жашты берет. Бирок мен эми коркпой өлө берсем болот, артымда мына балдарым турат деп айтты. Бүгүнкү күндө мынтип көп кишилер айта албаса керек. Керек болсо саясатчылар дагы, тим эле ааламды чапчып турган саясатчылар дагы ушинтип айталар болду экен. Мен коркпой өлө берсем болот депчи. Айта албай кош керек, Ашыкем айтканга татыктуу киши болчу. Бекеринен балдар, бекеринен жаш акындар, андан кийинки Ашыкем акындардын башы экен деп бекер ойлочу эмес. Ашыкем чукугандай сөз тапкан. Кайсы жерде болбосун, баары бир ырынын түпкүлүгү, ырынын деңгээли, мазмуну жагынан баары бир өзгөчөлөнүп турган Ашыкем. Баары өзгөчө касиеттүү кишилер болчу. Эстекем болобу, Тукам болобу, Ашыкем болобу. Менден мурун кийин мүмкүн мен инилерим, буйруп калса неберелерим, сиз ким менен сүйлөшкөнгө, эмне турмушуңузда мактана турган нерсе бар десе, мен эң биринчи ушул 3 аксакалдын атын айтар элем.
Ай балам, мен деген ушундай залкалардын жанында жүрдүм. Мен ушу залкалардын сөзүн алдым. Мен ушу залкалардын колуна суу куюп, этегин кармап жүргөнгө 1000 мертебе Кудайга ыраазымын деп айтам. Чынында biz өз убагында билбейт экенбиз. Өз убагында барктай албайт экенбиз. Ошол маданияттын багытынан ушул айтыш коомдук фонду бөлүнүп, маданиятта biz өз убагында барктайлычы, өз убагында даңтайлычы деп башкача багыт алып кетти. Ошон үчүн дагы акындык өнөр өсүп кетти. Башка маданият багыттарын карасак, biz көп кейбиз. Ай бүгүн Чыңгыз Айтматов жок да. Ай бүгүн Алыкул Осмонов жок да. Ай бүгүн Таптыбүй Турсунбаев жок да. Бүгүн Болот Миңдилкыев жок да. Сүймөнкул Чокморов жок да дей берип, bir күнү жоголуп кетерибизди байкабайбыз өзүбүз. Туугандар, алар бар. Биздин арабызда жүрөт кыргыздын таланттары. Мүмкүн биз убагында барктай албай жатабыз. Мына акындарда жок дедик эле. Ой, эми тиги залкар болуп кеткен Амантай, Дегишбек, Элбирбек, ал азаматтарды айтпай эле коеюн. Бул акындардын айтышканын карагылачы. Туурабы? Демек, өнөрдү барктайлы, баалайлы, ошол өнөргө дагы колдоо көрсөтүп, жардам көрсөтүп аткандардын дагы атын айталы. Мына бул жерде Ырыскелди досум турат менен. Кайсы айтыш болбосун, башын сайып, кээде ойлоп кетем, бул менден жакшы көрүнүп кетеби акындарга bir күнү депчи. Чынында, мына ушундай кишилер бар, ушундай азаматтар бар. Мына бүгүнкү Каракылды как жарган калыстарыбыз качан болсо ушул айтышка калыс болуп бересизби десе сүйүнүп, мына 2-3 жылдан болгон калыстар турат. Мисалы Саламат жеке, мисалы Кайрат мырза, мен дагы айтып берсем көп бул жерде. Ушулар качан болсо ушу айтышка калыс болсом деп дектеп келишет, суранып келишет, сүйүнүп келишет. Мына калыстарга кол чабалы бүгүн. Бул жерде эреже апабыз олтурабы? Келиңиз апа бул жака. Бүгүн сиздин күнүңүз. Бүгүн сиздин күнүңүз. Сиз келиңиз бул жака. Баарыбыз кол чабалы. Ашкемди ашкем кылган. Күчтүү тыл болбосо, аяктан ашкем акын болот эле. Аяктан нарындан жазган саламгатты жазар эле. Аяктан ыр чыгарат эле. Мына ушул апабыз жанында өйдө чыкса өп, ылы түстө жөлөк болгон апабыз. Кайгы муңунда бир көргөн апабыз. Кыйынчылыктарды бир жеңген апабыз. Жакшылыктарды бир көрүп, ырыскы тойлу тең бөлүшкөн апабызга кол чап койбойлу бүгүн, я. Ушул балдарга өзүңүздүн сөзүңүздү айтып, ушул кече сиздики. Сиз жыйынтыктап бериңиз, батаңызды айтыңыз. Кол чабуулар менен сөз атам. Келиңиздер анда. Садык мырза кечиресизби, апабыз жыйынтыктагыча Ырыскелди экөөбүз дагы экөөбүз сөз сүрүп атат, анан апабыз бата берсин, э? Шунчалык кубанып турам, шунчалык толкунданып турам. Биресиби ыйлагымда келип атат. Себеби Абышкамдын кайтканына 9 жыл болду. Андан бери Кудайга шүгүр, элден айлансам, журттан айлансам, мына буларга окшогон бала бакырадан айлансам деп мен тилейм. Себеби ушул аталарын эч качан унуттурган жок. Ар бир жыл туурган күндөрүндө такай ушул акын балдары эскерип такай өздөрүнүн өнөрүн силерге арнап келатат. Менин бу балдарга ыраазымын. Жана Садык айтканда, мен Садык деп айтканым бул менин баламдай эле бала. Ашыралы Туганбай эстебес. Анан Замирбек төртөө алганда мен Абышкам өзү жаралгандан эле искусствоны адамы болуп жаралган окшойт. Ошо кезде абдан кейип жүрдү.
Қазақтарға намыс қылып шындығында қазақтардан байқозы қарындай болып әрқайсы айылынан, әрқайсы жерінен ақындар шығып жүрді. Бізде осы шындық көңіліңір қалбағыла. Ақын жағын, искусство жағын өткенде союз уағында аншейдері балач емес. Анан Құдайға шүгір, мына ел еркіндікке шықтық. Ел өзінің ұстатын алдық дегенде, ошондып ашыралы пенсияда жүрділі, Күрөңкейіпте, Шувинде, Абдырайыпта, ошо жақта кичинекей балдарға сабақ беріп жүрген. Мына ушул Элмирбектин келинчегине сабақ беріп жүрген. Ошо кезде мынакей ушу кыргыздын арасынан намыскөй, акыл эстүү адамдар көп эле. Ошолордун ортосунан Садык Шерниясына бетин айтайын, суурулуп чыгып, кыргыз деген кыргыз үчүн кам көргөн адам экен, ошол Айтыш коомун түзгөн. Ошондон Ашыралыны колуна чакырып, колуна кызматка орнотуп, мынакей жанакы Садык айтып аткандай Элмирбек, Жеңиш, Алы, Азамат, Амантай, ушул балдарды Майра, ушулардын бардыгына сабак бергенде ал өзүнүн таалимин, тарбиясын, өзүнүн жолун көрсөтүп, мына ушул балдарды Кудайга шүгүр кыргыз элине тааныган акын кылып чыгарган. Эми ушул балдар иншалла мынакей бүгүнкү күнү мондай кичинекей неберем десем жаңылбайм, ушул неберелерди таап берип отурат. Мен Кудайга ыраазымын. Ошон үчүн мен ыраазымын айланайындар. Ошон үчүн мен аптан ушул балдарга сыймыктанам. Мен ушул балдар менен кубанам, ушул балдар жаралган үчүн мен өзүмдү бактылуу энемин деп ойлойм. Анткени мен кыргыз элинин балдарынын энесимин деп өзүмдү эсептей алам. Баракелде, эскертимизде келиңиз. Урматтуу бүгүн Ашыралай Айталиев атабыздын 90 жылдык мааракесине арналган акындардын айтышына келген көпчүлүк. Эми дегеле бүгүнкү айтыш өзүнүн максатына жеттүү же ашып кеттүү. Мен айтар элем да максаттан ашып кетти. Анткени мен ушул залдын ортосунда көпчүлүктүн ортосунда отурдум. Көпчүлүктүн көңүлү ырга, көйдөнү сырга толду окшойт. Аны бүгүнкү акындардын айтышы далилдей чыгар. Эми калыстардын баасы кандай болду? Калыс болду, же тамгасы түшүп алыс болду. Кандай болгон күндө дагы калыстардын тандоосунан Алланын каалоосу ашып турат экен. Ал чындыкка биз баш ийишибиз керек. Дегеле эки ооз менен этиктеп кете турган болсом, Ашкеңдин аркынан чыккан устаттарын көрдүңүздөр. Илайым эле ушул Ашкең чапкан арык толуп турсун. Ашкең окшогон жаш акындар болуп турсун. Ашкеңдин тоюна окшогон акындык, төкмөнөлүктү аздектиге сиздерге окшогон көрөрмандар ар дайым залда толуп турсун. Баардыгыбызды Ашкеңдин арбагы болдусун. Рахмат. Келиңиз апа, бата бериңиз, ошондон кийин иштейбиз. Баарыбыз мусулманбыз. Омин. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт. Ушул балдардын тушоосун кесип атабыз. Ушул балдарга бир чогулуп, бата кылып коелу. Омин. Кудайым ушул балдардын жолу ачылсын, маңдайы жазылсын, иштери оң болсун, ден соолуктары чың болсун. Кыргыз эл эмес, бүт дүйнөгө атагы тараган, даңкы тараган, элге таанымал адамдардан болсун. Иман берсин, жакшылык берсин, ата-энеси менен, үй бүлөсү менен, эл журту менен эсен болсун. Кудай кыргыз элине тынчтык берсин, токчулук берсин, барчылык берсин, мондай чуулгандар жоголсун, элибиз ынтымакта жашасын. Амин. Айтқаныңыз келсін, урматтуу агайын туугандар, Кыргыздын залкар акыны Ашыралы Айталиевдин 90 жылдыгына арналган Жаштаңдай айтыш 2017 республикалык төкмө акындар айтышы ушуну менен жыйынтыкталды. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Сапарыңыздар байсалдуу болсун.